زاخۆ. فاروق بەیانیت باش و زانیاریەکانی زاخۆ چییە؟ سپێدا باش جداش ساڵم بووری و جەژنم بووری دیارە جەژنە ئی ساڵە تایبەتی ڕۆژێن دوێ و ئیرۆژی ڕۆژاسیەیە سیما و تایبەتمەندیا جەژنن بەرێ نەمایل گوری وڵاتی بەس دکن ئاماژەبێ چەندێ دکن ژبەر و کۆمەکا قەیرانان دوستان کێشمەکێشên سیاسی کردنە ڕۆژەبێ ئەوەکە پێدوی dilêwan bi ve cejnê û cejnên helkeftên din jî xweş nebûne. Diyara di niha da ku roja siyê keş û hewan jî serxa bi normalî dihê didîtin û bitine meydana bazî ku ew meydana ajalê têne firotin hinekê velêvîn lê hene û li gorî tê te gotin her çar rojavê bi vekirî mînin û cuda ji rojên asayî ku lê dem jimêr şeşê spêdê heta ku nehê spêdê bûye di niha da di van çar roja da ji şeşê heta şeşê êvarî bi vekirî mînin lê arîşeyeka din ew ji arîşeya serbirge yan jî qesabxana Zaxo di demê bûyî da ji ber nebûna mercên saxlemiyê hatibûye daxistin û daxwaz ji qesaban ji serbira hat kirin ku ji bo înana goştî qesta sêmêlê û ji qesabxana wêrê goştî bênin di niha da jî vekuştina ajalan ji qurbanîkirina wan di nava malan da yan jî li hinek cihatê de encamdan ku li gorî gotina saxlemiya Zaxo mercên saxlemiyê têda nînin. Dixwazim yekî jî bêjim dihî di bûyereka trafîkê de ji bûyereka hatmiçûyê de ji encamê lêkdanekê yek ji kesatiyên Zaxo ku Ehmed Hesen navdar bi malo şêtekê diyarê qeza Zaxo bûye jiyana xwe ji dest da. دیسان ساخلمیا زاخو جی دوان چار روزها دال گوری او پلانا کو دارشتیه نخوشخانه زاخو یا گشتی بنگه هکی کو بنگه کلی تیدان آسکرم به نوبداری دمینتون شب و روش پیشوازی نخوشان دکن دیسان نخوشخانه تنگاویان جی به وکیلی مایه و هفت نوجدارن تایبتمند هاتن دست نشان گیرن موندی که اگر بیاره که نخواستی رو بدد و دیسان نخوشخانه زارگون جی به وکیلی مایه دو اکی جی خاصا به اکی جی بشن بهید هفتی سیا خلافلانه و عراقی دا یا ناز زاخونش چی خالان داد خدا بینیدن اول دمت که ده راه نره که رومانی و دیسان سه پیشکارن رومانی و هجماره که یاریزان اندنجی آنینه دنها دا جمار زاخو دلگیران و نیگران بوان انجام خراب این که یا نازاخو دست خواه بیناتن. بله فاروق عمر پیام نیرمال زاخو لگم